Munasqa hermanoy hatun kusikuy songoy pitian kay Diospas palabranta uyarimosayquimanta yasnallataq noqanchis kanchis familia gan noqa y hermanos ninchis kanchis familia Cristupi pero kay kawsaypi a veces sientekusun sapanchis a veces waqasun a veces ongosun a veces llakiykunasta pasasun pero Señor pega noqanchis kananchis tiyan songonchis junta porque orakusanchis y Diospas palabranta ñawrisanchis chayqa pay kawsayninchista ñawpaqman aparicen. A veces kay waqaykunason llakiykunaswanqa astawan Diosmanta hapikunchis, astawan Diosmanta yachanchis, astawan Diosma kawsayninchista entreganchis. Kunan ahinata nispa parlaysanchis kay lección número 5 nisqapi maypichus nin ahinata Dios maqanakunqa noqanchis rayku. Dios maganakunqa noqanchis rayku. Kunan ñawpaqmas risun Diospas palabranta ahinata nispa ñawrisun maypichus niwanchis kay Josué hatun taqaynin 10 huch'uy taqaynin 42 nin ahinata. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Charaykuninchis, si Dios noqawan chayqa pitaq noqawan contra kanga. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahinata nirin apóstol Pablo charayku munas hermanoy ni ima kay mundupi kanchu mana venceyta atinanchis. Siempre Jesús pa sutimpi venceyta tukuymata tisun. Solo que no anchega a veces mana ni ma vence atinchega apurallata llakirpakunchis apurallata waqaymi yaykunchis. Pero paciencianchis kanantiyan. Munas hermanoy kunan ñawpaqman ahina nispa ririsun maypichus nisawanchis ahinata la iniquidad de los cananeos. Maypichus ñawirisun Génesis hatun taqaynin 15 huch'uy taqaynin 16 niwanchis ahinata. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Jawari, abranta Dios nisqa ahinata qanqanin vejezpi wañupunki, viejito caspa wañupunki. Y pero paynin maraykuta mana posawankichu haqay maypichus misk'i leche tiyan niwanki chaymangri. Qhawari nin ahinata Dios nisa cuarta generación recién yaykunqa. Qhawari kay amorreospaq maldad nin siga subisan mana arrepentikusankuchu. 400 watasta Diosqa suyasqa kay amorreosta arrepentikunankupaq llakikunankupaq huchas ninkuta saqnankupaq. Pero kay Levíticos 18pi rikusunma chay chica maldadta paykuna ruwasqanku chay 400 wataspi qhariwan warmi pura qhari pura kasarasqanku runasta sacrificasqanku Dioskunas ninkuma Dioskunasta oromanta qorimanta ruwakusqanku wañusqaspi creesanku kay Todos Santospi hina qhawari hermanoy chahina maldad mayaykusqa kay amorreos kay 400 wataspi pero Diospas paciencia encarga hatun. Kay tiempo Dios pa paciencia en kikillantas casan. Mana haqay hucha zapataqa directo Dios wañuchinchu. Dios ga munakun chay hucha zapata. Dios mana munakunchu huchata. Pero Dios ga munakun hucha zapata. Qhawarichis. A veces llaki mayaykunchis chayqa cangrena yaykun makinchisma chakinchisma. Chay cangrenataq mana sumaqta hampinchis chayqa chayanma hasta maykamapis. Cuerpunchis enteroma cangrenama yaykupunma. Pero mapuni sanidad atinchayqa yakhuchunanku tiyan oqdedota. Mapuni sanidad atinchayqa makintañi khuchunanku chayqa. Mapuni sanidad atin makinchayqa kay kodonmanta khuchunanku tiyan. Entonces ajina cangrena. Diosqa ajina misericordiayo. Diosqa suyan. Diosqa pacienciayo. Pero mana runa munanchayqa Diosqa mana nima ruwanmanchu. Huchawan khusqa destruirsa kanqa haqay huchasapa. Charayku kunan Diospas misericordia qanpas tiyanraq noqapas tiyanraq kay punku gracias pata kicharisqaraq kasan hamuwaq munaspaqa q'aya mincha kunan mismo niwaq Bibliata estudiayta munani entregayta munani kawsayniyta Señorma imaynatataq ruwanay tiyan kay vida cristianata sumaqta apanaypaq unquytaraqchu suyasanki desgraciastaraqchu suyasanki hasta un waqaytaraqchu munanki Dios taqatinaykipa mana kunan atiwaq kay munduraqchu astawan luzkunasnin k'anchaykunasnin qanta astawan waqyamusasunki munas hermanoy hamuy Jesusma
Amasagechu ahdiapas kunan ruanaykita. Señor hatun misericordiayo. Kay amorreos ta 400 watasta suyasqa. Paykuna tukuysongo Señor barrinankupaq. Tukuysongo rinankutaqa paykunaqa astawan desgraciasma urmasqanku. Ahinatani llawanchikta una cuestión de justicia. Kay Salmos hatun taqaynin 7 huch'uy taqaynin 11 12 kama ñawirisunin ahinata. Dios es juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Kaypi Dios pas palabras nin, Dios nin juez justo. Payga munakuywan huchasapata wahyasan. Pero mana pay huchasapa munanga puni mana puni munanga chuchayga nin, Señor ganin espadanta afilanga. Arkunta alistakunga paita descansuma pusanampaq. Tal vez kunan llakikusanki nisanki joven rajkani ma wañuymanrachu. Pero wañunaykipaqa a veces mana machuchu kanayki tiyanita onqusqachu. A veces onqusqas machus hasta unayta kawsanku jóvenes mantaqa. Charayku munasqa hermanoy hamuy Jesusma. Y kaypi Salmos hatun taqaynin 89 huch'uy taqaynin 14 nin ihnata. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Kaypi niyta monoanchis Dios qanin hatun misericordiayo. Pitas carga Rahab. Rahab carga warmi kay cuerpunta vende. Pero Dios munakuywan payta mana destruisqachu, porque payqa arrepentikusqa. Pitas carga Saqueo. Saqueo carga runa suakuspa kawsaq. Pitas carga Saulo de Tarso. Kayqa carga runa pichus runasta wañuchis. Jesucristutas qatikunata. Pero Dios misericordianwan paykunata wahyarqa. Pitas kasqa Jonás. Jonás kasqa desobediente. Mana Dios pa voluntad ninta ruay munargachu, pero Dios la segunda oportunidad ta goza. Pitas carga Pedro. Pedro carga runa mayrenchu Jesús ta ñawpas llamanta ni Señor gatisayki maykwasi nay kama. Pero Jesús ta qhepamanta nisqa mana noqa resinichu pitas payri. Pero Dios pa misericordia hatun. Pedro arrepentimiento ta tarisqa chantata Dios misericordia kasqa. Charayku munasqa hermanuy. Mana importanchu pichus kanki maypichus kasanki. Mana importanchu mashkachus huchayki hamuy Jesusma isaqay chay ñawpaq kawsayniyta y musq kawsayta Jesuspi hap'inki. Uhyuraq papelta nin Señor gozunqa qan watijmanta kawsayniykita qillqarinaykipaq. Chay significa bautismo. Pastor, imatatas ruayma bautizakunaypaq. Cree Señor Jesucristopi. Arrepentikuy tukuy huchasniykimanta. Y kay mundo kawsayta sagay. Y chantatas poco a poco astawan Dios pas palabranmanta yachanki. Y ahinata sumas cristiano kanki. Señor pas trabajanki. Mana kay mundo paja porque kay mundo pega nin sua tukuy ima cosas ninchista apakapu. Pero hagay hanas pacha pega nin ni sua, ni kuru, ni ima. Suas ganchista hagay cielo pega rechua su mancho. A veces charaygu kay tiempo pe ashka runas ongosas kanku. Sumas kasaspa, sano kasaspa, ni mata Señor pa suarrankuchu. Ya ongosa kaspa o machitu kaspa llaña ninku, Señor pa kunan trabajayta munani. Nira chay dia chamosahtin. Hamuigan, trabajana Señor Jesús pa. Runasta pusamuna, pay pa chakis ningma. Munay mana munay pay hamonga, cree mana cree, Jesús kutimonga. Y ahinallatatas kay pueblo de Israel man Dios agoita monarga maipichus carga nin misk y leche, donde fluye leche y miel. Maipichus ashkatian, maipichus nin uvas, manzanas, ahinachis carganku nin mano jarita atina, maimandas rinango carga, kay cananeosma. Pero sin embargo no austanisaiki. Kay cananeos, tukuy songomanta, Dios me entrega con kuma carga chayga, Dios paykunataqa mana destruimanchu karqa. Hawarichis ñawirisun kay números hatun taqaynin 33 huch'uy taqaynin 52 ahinata niwanchis. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis
todos sus lugares, esos altares. Munas hermanoi. Kaypi Dios ganizan paikunata karunchayche, ripuchunku. Paikunaga bastante entaña kay leche, miel, sumaqtaña chay pogoykunasmanta mikhunku, pero mana sagaita munankuchu kay costumbres ninkuta. Sigue paikunaga qaripura kasarayta munanku, warmipura kasarayta munanku, sigue paikunaga wañuchiyta runasta kay Dios kunas ninkuma munanku, sigue paikunaga kay virgenesta, kay santusta ruakuyta munanku, qonqorchakikuyta munanku, sigue paikunaga chayta munanku. Sigue paikunaga llulakuyta munanku, suakuyta munanku, sigue paikunaga imadiapis munasqankuta ruayta munanku, diayta, sabadoyta mana paikunaga obedeceyta munankuchu. Entonces, chayta destruimunkichik israelitas. Qhawari, Diosqa mana maluchu. Diosqa hatun pacienciayo. Mashakutimiñaqa wañunayki karqa onqospa, o tal vez llulakaspa, huchachakuspa, pero Diosqa qanwanqa manchay misericordiayo. Charayku munasqa hermanui, piensari, managan Jesús pi creenki chayqa wañusqaña kanki. Managan paypaq palabranmanta predicamusanki chayqa wañusqaña kanki. Qan creenkichu kawsanaqa kay samanallachu mana. Bibliaman hina kawsanaqa Jesucristupi creena, paypaq nisqanta ruana, paypaq purisqasninta purina. Chay kawsayqa mana kawsayqa kay samayllachu. Entonces munasqa hermanoy qan mana predicanki, mana evangeliopi creenki, wañusqa kanki, qasillata qan samasanki. Hamuy Jesús ma. Jesús nin ahinata, yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Chayta niyta munan no akani kawsay. Wañunkipis puñusallanki chantaqa no akutimutega hatarimunki. Chayta niyta munasunki Jesús. Hamuy munas hermanoy. Ama thurikuychu, ama karunchakuychu evangelio manta. Wasiki chaychaypi kampuni hu iglesia. Sí o sí tian richayma. Maskamuy Señor ta. Pero tukuy songo. Mana t'allakullachu, mana makikita ayna ojallachu rinayki tiyan Dios paj palabranta ñawirij. Sapakuti Satanás Jesús ma tentador din hina hamuhtin Jesús ganej. Escrito kasan palabraypi ama tentankichu Dios nikita. Chayraykum ashka versículos yachananchis tiyan ama noqanchik tentasa kananchikpaq. Kunanga kayta ñawirillasuntaj Deuteronomios hatuntaqaynin 20 huch'uytaqaynin 10 ahinata niwanchis. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le tienes que ofrecer paz. Y si responden ellos paz y te abriere todo el pueblo que en ellos fuere hallado, te será atribuida y te servirá. Mas si no hiciese paz contigo, emprenderás la guerra. Jawari, kay pueblo de Israel, sapallahta machayaspa, siempre ni paz. Manara maganakudachu. Kankuna munankichichu pasta manachu munankichis. Paikunaga ni kanku mana ni haika. No hay Dios nigo estaban fuerte. Kankunas Dios nigicheja uñita. Israel pas Dios ninga uñita. Entonces chay pega maganaku hamu. Primeramente Jesús ima ofrece banjis paz, misericordia. Pero mana munanjis chega destrucción hamu. Kikillanta Israel wankaj. Mana paikuna munah chukanku pasta chega en Israel guerra mayaiku. Chay claramente Dios dice, "Hinata pasta ofrecenki, paz ninki, paikuna paz ni llegando chega", entonces mana nima maganaku ikangachu. Biblia nin Dios ga munakun impiota. Dios ga mana kay impio destruikunanta munanchu. Pero mana pay yakikonga huchas nin manta saenga kay ñawpaj kawsayninta y mosos kawsayta hapinga chayqa destruisa kanga juntamente huchawan. Chayrayku wakinkunaqa ninku hierba mala no muere. Imanitata munan chay piña sacha mana wañunchu. Dios munakun creenras chay runa día evangeliota aceptananta y es nellatata Señor manteyachananta. Managan entienden kichukunan tal vez
mashkachus Señor Babalenki. Gambalenki Señor Jesucristo, Yawarni. Unas hermano y kunan tukunchinan chipaña, nanirisun, príncipe de paz. May bichos ñaurisun kaipi Isaías hatuntagainin 9, huchkitagainin 6, ni ganata. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y que Apocalipsis hatuntagainin 19, huchkitagainin 11, ni llanta hinata. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí que un caballo blanco, y en él montado se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Príncipe de paz, nita munan kai Jesucristunchis kasganin, príncipe de paz. Ma príncipe de guerracho, sino príncipe de paz. Magenchos nin yurah caballopi nin montasga hamu nin, paiga juicios nin taga roan nin justiciawan y verdadwan. Entonces, munas hermanoi, que hay mundo esquema dividir esa casa. Pichus Señor picreescuna y pichus mana Señor picreescuna. Pichus predicascuna y pichus mana predicascuna. Pichus Señor wampuni causascuna, pichus mana Señor wan causascuna. Entonces Dios ga justiciata ruanga, juzganga Dios. Charay kunin, payaganin, hagay Antiguo Testamento picarganin y kunampis callanta. Eterno, para siempre misericordia, munakuinin para siempre. Charay kumunas hermanoi. Manara Jesús kutim munchayaga tal vez magan preparas rashukanki. Hasta un falta sunki creéis Señor pe. Hasta wana predican ahí gitian. Pero sin embargo payagagan wan casa. Maiman pirri payagagan wan casa. Kay amorreos. Hatu misericordiata Dios manta hapisanku. Pero paikunaga mana misericordianta aceptaita munasankuchu. Yang ninkupipuni purita munasanku. Chayrayko destruisas kaskanku. Munas hermanoi, kepan lección kama. Amagan destruisa kaichu. Más bien, vida eterna tahapi. Más kay salvación tagampag. Kay mundo pega tukuyima. Gallarikun tukuyima tukukapun. Amang arpaichu. Uyaykiña. Kay mundo pega kanchis pasajeros. Unas hermanoi, wasinchi kasan hagay hanah pachapi, para siempre causan anchipaj.